Tashitale, so this is the recording for 7th day. So today we did la attached letter. So lada two first, 6 la attached letter. Okay, I will read one by one. First one, ka lada la. Ka. Second one, ka lada la. Third, ka pa lada la. Ra lada la. Sa lada la. Last one have a different sound. Sa lada da. Okay, so 5 letters have a la sound, same sound, but sa lada have a different sound, the sound. Okay, so in the table there is a ka lada la. So ka like this sound is plus, and then at the end sound comes sound. Okay, ka lada la like this. So it's the same here. Okay, so next examples. First one, sa lada da pa da wa moon. Ka lada la naro lo wa lowa. Lowa means lungs. So ka lada la shubju lu. Lu means nugger. Okay. Ka lada la naro lo means curve. So with the vowels, ka lada la kiguli. Ka lada la shubju lu. Ka lada la dingbo le. Ka lada la naro lo. Okay, ka lada la kiguli. Ka lada la shubju lu. Ka lada la dingbo le. Ka lada la naro lo. Pa lada la kiguli. Pa lada la shubju lu. Pa lada la dingbo le. Pa lada la naro lo. Then sa lada da kigu di. Sa lada da shubju du. Sa lada da dingbo de. Sa lada da naro do. Okay, then ra lada la kiguli. Ra lada la shubju lu. Ra lada la dingbo le. Ra lada la naro lo. Okay, last one. Sa lada la kiguli. Sa lada la shubju lu. Sa lada la dingbo le. Sa lada la naro lo. So these are la attached letter with vowels. Okay.